hlekana Afrika-Dzonga hlekana mingisero mngenalo na FM akomalela na kuhlekanisa kwalo ngengisela xitichi xi ri koho I ku amukela tweet kusuka haleni ka huvo yo endla milawu a Lebowa Kgomo hi laha hi nga kona hi le ka nongonoko wo hlawuleka lowu a hi ku tisele woho hi ndlela yaleya wa mpimanyeto wa lembe ximali 2026-2027 ya ndzawulo ya rihanyo eLimpopo tlhelo na mpimanyeto wa ndzawulo ya nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba hi ku ya hi lava va hi rhumile a va vulavula ku se heta mimbulavulo leyi lava va nga vulavula hi mimpimanyeto leyi va ta tala va ta vulavula na hina hi ndlela leyo kambe lava ndzawulo leya ya nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba swi ta komba va nyamalarile a hi le ku va vonini helo hi ndlela yaleyo kambe lavan'wani hinkwavo lava ni vulavulaka hi vo ku lava kumbexana hi nga lava ku vulavula hi vo va ndzawulo ya rihanyo va kola lava hi kha hi bula na vona MEC ku nga ri khale hi ta kota ku twa ku leswi va nga vulavula hi swo ku sukusela kwele ka ku thoriwa ka ti-operational managers ku ya fika kwele ka ku va mpimanyeto wa vo tanihi ndzawulo ya rihanyo wu tlakukile hi 10% ku nga cinca yini eka timhaka ta vukorhokeri bya vona lebyi va tisaku eka vaaki hi tlhelo ra mphakelo wa rihanyo hi ndlela leyo xin'wana lexi nga le ku endlekeni mingisero mugana na FM timhaka ta leswaku ku na ti-ambulance leti lembe na lembe ti xaviwaka kambe ku lahleka tingani lembe na lembe hi ndlela yaleyo swin'wana swa swivutiso leswi hi vutisaka ku ya amahlweni kasi yin'wana mhaka leyi va nga vulavula hi yona i timhaka leti ta ku henhla ka tinhlayo ta vanhu lava va khumbekaka hi timhaka ta mavabyi ya malaria va kombisa ku hambileswi ku nga va na mikhukhula timpfula to tala lembe leri kambe nhlayo ya vanhu lava va nga khumbeka hi timhaka ta mavabyi lawa ya fambelanaka na malaria nhlayo yaleyo yi le hansi swinene loko yi fananisiwa na malembe kumbe na lembe leri nga hundza hi ndlela leyo se swin'wana swa leswi kumbexana swi nga hetelela swi langutiwa ku ya amahlweni vatirhi lava va ti-community based workers CDWs CBWs lava va tirhaka va pfuna eka timhaka ta ku antswisa xiyimo xa ku seketela timhaka ta ndzawulo ya rihanyo veri lava va nga va kumeka va ri na grade 12 ku ya henhla vo tala va thoriwile kambe lava nga fika va tsandzeka ku va va ri na grade 12 va tirha hi mali yaliya ya ku va va nyikiwa swihanano swa ku va cancer hi ndlela yaleyo a hi langutela na ku loko se endzhaku loko hi ta va hi bule na va ndzawulo ya rihanyo hi ta bula na va ndzawulo ya timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba tanihileswi ni nga vula va tikomba valumeri byasi kambe tin'wana ta timhaka leti va vulavula hi toho i ta ku antswisiwa ka tindhawu ta mabindzu leti ti simekiweke ti langutiweke ka va ti vitana ti-special economic zones hi ndlela leyo ma yi tsundzukani ya makhadi musina na leya Fitagom Tuvatsi tin'wana ta tindhawu leti ti nga tumbuluxiwa ku langutiwa ku ti ta hetelela ti va ti-special zones leti ti langutaka ka timhaka ta hi laha ku timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi a Limpopo ti nga ta famba hi koho kasi yin'wana mhaka leyi nga ni tsakisa i timhaka ta ku tumbuluxiwa ka tindhawu leti vantshwa va nga fikelelaku ti-Wi-Fi mi ta tsundzuka ku minkarhi yin'wana va hetelela va tikuma va ri titliliniki va yi matlhelo ka swikolo kun'wana va yiva ti-password ta mindyangu yin'wana va yime kuma va yime hi khumbi ezivoko va yi kumile password ya cinca endzhaku ka mavhiki mambirhi va tlhela va vuya futhi swi tikomba ku va tikuma ti-password leti sweswo swa ku taniya se i tin'wana ta timhaka leti loko hi ku languta a hi ta vula ku hi ta va hi kha hi ti languta ku ya mahlweni hi kota ku twa ku swi yisa ku yini hi ndlela yaleyo se ke na timhaka ta tibazi va vulavula hi tibazi va nge ri tibazi ku xaviwe tibazi tintshwa to kolomiya ka 71 ti nga ta va ti kha ti tisiwa loko ti helerile ti ta va ti ri 71 se ni lava na n'we mi nga kolomo tibazi leti fambaka koho mi languta ku ti le kuteni na tibazi letintshwa hi ku mi ta tsundzuka ku malembe ya 3 lawa nga hundza ku ve na ku vulavula ka timhaka ta ku na tibazi leti nga xaviwa hi valanda va Great North va kombisa timhaka ta ku letiya ti nga xaviwa ti yisiwe eMakhado na le Polokwane se hi lava ku ta twa ku letintshwa leti nga xaviwa sweswi ti ya kwihi kumbe ta ha ya kolomiya ivi n'wina van'wani mi ta tiseriwa leta khale na kambe va katekile ku va vatangi ku xivutiso lexi na xo hi ta va vutisa eka nhlekani lowu yin'wana mhaka leyi nga tsakisa i timhaka ta ku antswisiwa ka timhaka ta van'wamabindzu lava ha kulaka vantshwa
hi ndlela yaleyo i tin'wana ta timhaka leti ti nga na nkoka swinene ku va ku vulavuriwa hi toho un'wana miyingiseri ngheni tolo la a vulavula hi timhaka ta ku darata ya le Kruger National Park yi tikomba yi kha yi karhala na so a yi le ku tlhogomeriweni kambe va vulavula hi timhaka ta ku antswa timhaka ta mbango la i swin'wana swa leswi a hi lava ku va vutisa swona kambe a hi koti ku va vutisa tanihi sweswi va nga ri ku kona hi ndlela yaleyo I mean ku na un'wana a nga mbala checkers i ro ri twala ku kwacha hi ndlela yaleyo se tin'wana ta timhaka leti ti langutiwaka ku ya mahlweni loko hi kha hi languta ka timhaka ta mphakelo wa vukorhokeri eka tindhawu hi ku hambana ka tona se lexi hi nga ta va ka hi fambisa swona mi ta tsundzuka ku xirho xa huvo yo endla milawu tlhelo xirho xa komiti liya yi langutanaka na timhaka ta matirhelo ya maphorisa na xoho xi hetelele xi khumbeka loko swi ta ka timhaka ta ku va xikhomiwini tolweni a languteriwa ku va fikile nkulukumba va Fidel Adams a va languteriwa ku va va fikile eka huvo ya endla milawu kumbe court tolo kambe va ha kotanga ku fika se ku va nga ha kotanga ku fika swi hetelele swi endla leswaku ntirho lowu hundzeriwa namuntlha matitwelo yan'wana eka mhaka yeleyo hi wahi swin'wana swa leswi hi lavaka ku va hi twa n'wangulo wa n'wina eka swona hi ndlela yaleyo nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860 002 a hi mitwaneni mingisero wa mina ku na van'wani va nghena va huma kambe ntazana va hlongola ku swi tikomba va nga se swi tiva ku va ndla yini kambe ni ta tsakela ku twa le ka n'wina mingisero wa mina ku n'wina mi angula ku yini loko hi kha hi languta ka timhaka leti nga le ku humeleleni la tikweni hi timhaka ti hetelelaka tin'wana ta toho ti va leti ti nga hetelela ti tikuma ti kha ti khumba lava hi vulavulaka hi vo hi ndlela leyi se tin'wana ta timhaka leti hi nga ta ti languta mingisero wa mina kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni rangeta nakambe nongonoko i Afrika wa vulavula hi ku tisela wona hi ku tisela wona tweak kusuka haleni ka yindlu ya huvo endla milawu laha hi nga kona a Lebowakgomo eka nhlekani lowu se ni ta ku rhamba mingisero wa mina ku va u tisa n'wangulo wa wena ka nomboro ya 0860 002 hi kota ku twa ku wena u angula ku yini eka timhaka leti ti nga ku humeleleni eka tiko reru ra Afrika-Dzonga hi tiri nongonoko Afrika wa vulavula kusuka haleni a Lebowakgomo eka nhlekani lowu se a ku rhamba mingisero wa mina va ri loko va sungula mbulavulo wa vona MEC va ku health cannot be a question of income, it is a fundamental human right. Leswi swi vuyerisaka ka njhekanjhekisano lowu nge le ku yeni mahlweni loko hi kha hi languta ka timhaka leti ti nga koho eka ekhoto ya vumbiwa laha ku nge le ku langutiweni swinene leswaku laha ka khoto ya vumbiwa ku nga va ku langutiwe ka timhaka ta ku xana ku ve na ku vulavurisana ku enela ke loko swi ta ka timhaka ta ku lava ku simekiwa ka maendlelo lama ya NHI se swin'wana swa leswi kumbexani mingisero wa Munghana Lonene FM hi nga ta tsakela ku twa n'wina ku mi angula mi ku yini eka swo kambe ke sweswi swa ha teka timhaka tihi leti mi nga ku mi ri na tona loko na ha rindzele MEC ku va va fika nomboro i 0860 002 543 i ndlela yaleyo yi ri yoxe leyi ni kombelaka leswaku hi tirhisa yona nhlekani lowu letin'wana tindlela hi nge swi koti ku ti tirhisa eka nongonoko lowu namuntlha kambe yaleyo a hi tirhiseni hi nga tlhela hi tirhisana na mathivela dp@sabc.co.za kumbe @Africa Munghana i X handle ya kasi ke hi nga tirhisana nomboro yaleyo ni vulaka ya 0860 002 543 hi ndlela yaleyo n'wina mi tirhisaka tibazi ta Great North loko mi kha mi twa kha hi vulavula hi timhaka ta ku tibazi ta xaviwa hala mi tshama kona ta ka ta fika ke siku rin'wana ni vone bazi ri layite hi ri vone rin'we kun'wana kolomu ku fambeni se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wina ku mi angula mukini eka swona nhlekani lowu na timhaka tiko leti mi nga va ku mi ri na tona hi tirhi nakambe nongonoko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi mi tisela ku vona tweak kusuka haleni Lebowakgomo a hi tekeni mingiseri loyi i ta va mingiseri wa hina wo sungula nhlekani lowu hi mi amukeri laha hi le ka Munghana Lonene FM ni khensa ku amukeriwa ni ri Thangoma ina Bali radio kumbe xiyanimoya kumbe xihangalasamahungu xi nga ku aka swara xi nga kota na ku herisa ni vula yini na loko xi nga ku
herisi kumbe xi ku aka xi tlhela xi ku ndlela leswaku i ngeteleriwa milandzu yo karhi hi ku ya yi vanga eka wireless kumbe eka xihangalasamahungu lexi hi nge i TV. Kulukumba luya loko ni langute matimu ya yena i huma aka tindhawu leti ve nge a ri gangster i vanhu lava kumekaka va wela ka swilo swa vugevenga ku fana na leswi swi nga tshama swi vulavuriwa hi ministara kumbe holobye wa ntlangu a nga Makhezi i lo vula hi nomo wa yena ku i sungule vugevenga a ha ri na 9 wa malembe lava nga ka Patriotic Alliance. Se nkulukumba loyi Fadal Adams loko tiko ra hina ku hlaka muhaxi wa mina la nga sivara wa mina a ri basile ri languta timheho ta mune ta misava eku endleka swilo vumbiwa ri nga ta pfumela munhu la a humaka a xitokisini a ya nghena correctional services. Leswi ya vo swi hlayaku correctional services ngati na ndlhondo ya le a yi suki a yi tshunguleki i DNA ya wena. Ni vula yini na ku za va humesa J50 a va nga ta humesa warrant of arrest papila ro khoma loko a ri majistarata kumbe judge va ku va khoma nkulukumba luya Adams i maendlele ya vona ya futa. Leswi vula loko mi kha mi endla swilo mi nga vulavuli hi mavito ya vanhu sweswi va kha va vulavula ku hi mavito va vanhu va vulavula hi mavito ya vanhu swi tlhela swi ngetela milandzu hi ku va vulavula hi va Mkhwanazi va Khumalo va Masimula swilo leswi ya Sivara loko mi ri na leswi mi vonaka swa mipfumba a hi vulavuleni xinkhamu kumbe xibandi hi nga va va Sivara kumbe Maxaka hi nga fambi hi haxa mavito ya vanhu ku loko va ku ba hi defamation of character swi ya ngetela ka liya a nga gweviwa hi yona leyi va n'wi lumbeta ku yona ya yini ya fraud na ku defeating the end of justice. Xo hetelela loko mi kha mi lwa na vanhu Sivara mi rhanga mi languta timayisele ta munhu loko mi ri le dibini n'wina mi ri sili hala epurasi ra ka Manghena loko mo vona munhu va mi bakanyisa misava mi vona ku ni nge wu voni ntlangu laha mi nga bakanyi misava. va ta kota ku ni hleka kahle va ku ni toya swo heta i ri toya loko mi felela mi nga teki hale tisekondo titsongo mi le hansi se swi vula yini se manje munhu ka hlekisi mi ku gagaga. Se nkulukumba loyi va nge General Mkhwanazi swilo leswi a nga swi endla hi July loko a vo lo vutisa Adams kumbe va landzelerisa loko ni mi nyika xikombiso xo loko la ku lwana na munhu rhange languta ku i longe ku ringana na i longe ku ringana na va ya vutisa n'wamabindzu Calvin Mathiveli loyi a nga vuya kombela ku rivaleriwa a moyeni wo loyi a nga vulavula swilo hi Mkhwanazi a hi ri Mkhwanazi a nga na xona xivati kumbe xilavi tihlweni kumbe mi ya vutisa Paul Olisiven se swilo leswiwani leswiya swa ku loko mina ni ya khoma munhu la ka leya xa effect of arrest leku ya criminal procedure 151 of 1977 section 43 ko va famba mi ya languta Sivara me loko ni ya khoma munhu a pfuleriwe nandzu ka dokete SAP 3 mina ni ya rhwa munhu i ta vulavula a hubyeni ya nawu ku ni ku khandziyisa kwini swi le ka mina ku ni swi lavisa ku yini vhene liya yi layicha mani na mani ku hava ku loyi i haxaka munghana lonene i khala nga Phet Mathivele loko no mi tela mi nga nyiki xikombiso hi mina ni twe un'wana kona vika xikombiso hi n'wina mi va mi se lexi nga kona mina ni ta tirhisa matimba lama ni nga nikiwa wona hi ririmi ra vadyivanhlave prerogative power leyi ni nga thoriwa yona xiphoriseni se nkulukumba luya loyi hi vulavulaka yena wa Adams wa vandla lera ra National Coloured Congress vanhu va nga bipongo va ku a nga khomiwa kahle n'wa tipolitiki basile ku hava munhu wo khomiwa kahle na wa ka nga khomiwi kahle tibuku a ti hi byeli sweswo kambe ku na van'wani mi va vitanaku mi ku tanani mi ti tisa emaphoriseni yena a nga va a fela ku loko va n'wi byele ku a ti yisi emaphoriseni i sungula a teka xiboho xa ku ni ta ti yisa hi Ravuntlhanu a wu langi loko va ku ti tisi Sivara nga rhuketeli i nga ri Pat Khalanga is a coward i tlhe ku mina Peluka I cannot be intimidated hi vulavula hi nawu la lava hi va vitanaka hina mafokisi ya ta xitichini hi lava nga na vumunhu va hanyekaku hi ku tanani hi mvulu hi mi yisa court a hi zi hi va yisa hi va hindzisa hi hala hi yini hi maendlele ku na ko kwale tikhoto swi fana na n'wina mi tiva ku kwala ka mi tirha kona
lomuya ka leswi swa ku thuxisa leswi swa ku veri ya ka disciplinary swa langutiwa matikhomele ya munhu naswo swa a ho tsakisa hi ku ndla mitigation ku breadwinner swi ku yini ku langutiwa na matikhomele swo hetelela isuka njhani Adams a ya xitokisini ka munhu loyi a nga pfumelananga hi ku dlaya mani Sindiso Magatla a ya lava yini leyi i fokisi yena i membara ya palamende a nga hlawuriwa hi vanhu va yena i ya lava yini ka munhu loyi a nga amukela milandzu hinkwayo hi xin'wana lexi va n'wi gwevelaku xona nkulukumba luya hamba va nga si n'wi gweva kambe mpila lowu a nga wu teka na vatsundzuxi va yena hayi a va n'wi tsundzuxi kahle na va lava cinacinaku a hi yena a cineriwaku minkarhi hinkwayo vanhu vo tala va cineriwa tikhoto se va lava cinaka va fanele minkarhi yin'wani va nga tsakiseki ku cina va heta va nikiwa leswi ya va nge food parcel vanhu a va niki mutirhi va ta kota ku tirha va hlayisa mindyangu ya vona inkomo swa 100 sotsomingisa mgana lona FM na kutoka Africa wa vulavula la ileka mgana lona FM akoma ndlela 0860002543 ayi kuti mingisa mgana lona FM wena u angula ku yini inhlekani lo committee maka un'wana miniseri hilo inhlekani na ku mishomisa phebo mpfukela epfukele ngobo mpfukeli bothi akhensa na hina mo mtlhela mi khensa futhi andakala ku mi khenseni hi mhaka leswi mi nga mi tolo mi kha mi njeka njekisana na bot July ya swi hi khoma kahle hina van'wana leswi ya mhaka ku hi swi tsakeli ku ntiyiso wu xandiwa muhaxi hi yo ya a hi swi tsakeli na tinyiketela kwala moyeni ku bot July ni nga va lomba buku leyi vulavulaka hi gondzo ra kulukumba ra maphosa ka malembe ndzhaku a nge za a fika na ku va secretary general hi July 1991 Mativa kumbexani ni khomeleni mixer wa mina ni kombela vulavula na muhumelerisi wa mina kwalano a studio va teka nomboro ya n'wina loko hi heta na MEC hi ta kota ku va hi kota ku va hi mi nyika nkarhi wa ku va mi vulavula hi ku MEC va fikile la okay so inkombo to mina khensa swinene nakona ku Africa wa vulavula la hi le ka mugana lona FM akoma ndlela hi ku tisela wona tweet kusuka a Leboa Khomo na va ku bula na MEC diketseng mashekhola MEC ela bula na bona ka ntsongo hi timhaka ta mpimanyeto lowu va nga andlala namutla loko va kha va vulavula na vateki va mahungu swin'wana swa leswi va nga ntsakisa loko va vulavula hi swona va sungule hi ku avuxeni a ni swi teka ka va xi tivi Xitsonga kambe loko va vulavurile ni hetelela ni swi twa ku okay swi vula ku va xi tiva Xitsonga MEC i nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Good afternoon. You can say good afternoon. Mi pfukile Minjhani? I pfukile a khensa swinene mi vulavule timhaka to tala la a hi na nkarhi wo tala veri mi fanele mi ya kun'wana kambe ni lava hi sungula kwale masunguleni ka ku loko mi sungule hi quote ka speech ya n'wina mi ku health cannot be a question of income, it's a fundamental human right. Hikokwalaho ka yini? Why MEC? We are saying when it comes to health, we cannot expect people to be associated or classified in terms of their social status, the size of their pets or any other thing. We are saying health is a human right and everyone has a right to access healthcare services. And as the province, we've got the responsibility to ensure that everyone receives the medical care that they deserve according to the Constitution of South Africa. Your budget has been increased by 10%. What does it mean to you as the department, and what will be your takeout from what you said to the podium this morning? The 10% increase means that we have a more strengthened department. We'll strengthen our services from the primary healthcare level, district, even tertiary level. It means we are going to do more than that we were doing. It means now we've got more resources to continue giving services to the people. And we are saying our take is that we need to continue to strengthen primary healthcare service, because when we speak about primary health care, it's the first contact for every person, who, whether you are sick or not sick, because we are encouraging people to go for screenings, for testing, even if they are not sick. And where will they get that service? From our primary health care, be it a mobile clinic, our CHCs. So we are saying we are strengthening that. That is why a
huge chunk of 15.2 billion from the 28.7 billion is going to primary health care and district hospital, because that is where our people are at, and indeed that is where we need to intensify the workforce and also service to our people. But also we are saying we've got the responsibility to continue procuring equipment, medical equipment that will assist the province. That is why we are saying we are also strengthening our regional services to ensure that we are able to procure all that is necessary. 3.3 billion is allocated for that our regional hospitals would be able to continue working. But also we are saying we've got a challenge when it comes to HIV and TB and malaria. So we have also put aside 2.8 billion to continue with the fight against HIV and TB. And we are saying when it comes to HIV, we are saying that we are seeing that we are actually winning, because we are able now to see the people who are on our treatment being able to suppress. And once they are suppressed, we know that now they won't be able to spread the virus, which is what we want, because our aim is to end AIDS by 2030. So if we continue to ensure that everyone gets tested, and those who are positive then are able to be on art, then they won't be they will be suppressed and they won't be spreading. And also we are saying we are intensifying the awareness campaigns, because also we are saying those who are negative should remain negative. So we have ensured that we put enough funds to ensure that we continue with those campaigns, and also fighting TB, as well as we know that TB is curable. All you need is for you to know your status and start with your treatment, and definitely you'll be cured if you start and stay in your treatment. And we are also saying we'll continue to strengthen our tertiary services. We only have 2 tertiary hospitals in the province, Mankweng and Petersburg. We'll continue to strengthen them as well, so that we continue giving those specialized services that are needed in our province. I'm happy you spoke about the tertiary hospitals, but then let's go back a little to what you said about state-of-the-art mobile clinics. I think it's a good move by the department, but then from your vantage point as the MEC, what necessitated that? We are saying Limpopo as a province, it's a big province, it's a vast province, and we are saying there was a moratorium that we cannot continue to build clinics because of the constraints, resources constraints. So now we are acknowledging that Limpopo has grown. We've got more villages that need to have clinics, but they are unable to have clinics because of the resources. Hence, the Premier in Hesopa gave us a directive to say we need to lift that moratorium and start planning as the province that now we should be starting to build clinics. So in response to the villages that have grown, we have decided that the mobile clinics that we have, firstly, they are old and they are not enough. Let us improve the kind of services that we are bringing to the people who are unable to walk into the clinic. As we take the service to them, we need to take a complete service, because you'd find people complaining that yes, a mobile clinic came, but it didn't have this, it didn't have that. So now we are saying with this state-of-the-art mobile clinics, it is fully equipped, it has everything that you need, and also the privacy that a patient would need. Even if they are consulting in a mobile clinic, it's there. So we are saying this is our response to the community need, that wherever you are, a healthcare service is your right, and it should be able to reach you where you are. I want your parting words. What is it that you say you cannot go without alerting your audience, particularly people who are using your services? But before you do that, let me just take this 30-second news headlines. Imani kumatloko makata mahungu itabuya yetsela na MEC Diketseng Mashego Andakaleso. Uyingisele Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu lawa ya hisaka uma kuma ntsena eka Afrika wa vulavula.
Ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM Africa wa vulavula ntirho ta ka wena Trix suka ka huvo yo endla milawu a yi yimise MEC lako vachucha va famba hi xivutiso xo hetisela lexi nga sala na xona leswaku hi twa ku va ri yini vona ka vaaki hi ku angarhela hi ndlela yaleyo. I was also impressed MEC with your budget vote here when you spoke about employing people, because that's the thing that as a country we are struggling to achieve. You spoke of operational managers that you employed, and also community-based workers. Those without metric, you were not employing them, but those with metric, you were. What was the distinction there, and what will be your final word before we let you go, MEC? We are saying we really appreciate the work that is being done by our community health workers. However, when it comes to public service, there are requirements when you want to absorb a person as a health professional. Hence, the requirement was then now that if you've got a minimum requirement, it's metric, so that you can be absorbed. And we have looked for everyone in that category to say, if you've got metric, come forward so that we absorb you, as it was a continuous program that was going where demands were made that indeed these people deserve to be absorbed, and we agreed as well with them. Hence, they were absorbed. But we are saying with those that do not have metric, we also see them and we also appreciate the work that they are doing. That is why we are continuing with the stipend that we are giving them, with the increase that we give them to continue working, because as the department, we are guided by policies and laws. So what is it that you say you cannot go without saying or telling my listeners? I just want to say to the listeners, as the Limpopo Department of Health, we are committed to improving service in our communities. We are saying people should trust us. People should utilize our facilities, especially primary healthcare facilities, because when you go to our clinics, it's free. You don't even have to pay a fee to retrieve your file. So we are saying, with the amount that we've put, we are strengthening primary healthcare, and we are saying, let us all go and consult, let us go and get screened so that we remain healthy. MEC, you can still snene lembe leri taka loko hi vulavula mi ta mi kha mi vulavula Xitsonga ntsena. Na i-cancela ya donda inkomo MEC ya cancer sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona MEC Diketseng Mashego va vulavulela MEC wa ndzawulo ya rihanyo eLimpopo. A hi bula na vona hi kha hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na mpimanyeto lowu va nga vulavula awo, komisa leswi va vulavula ngopfu hi swona timhaka ta leti ta ku na vanhu lava a va tirha ku tinyiketela va ri ti-community based kumbe ti-community health workers lava a va tirha, van'wani lava a va kha va ringeta ku va tsakela ku loko xikwemba xo katekisa va tikuma va kha va tirha hi nkarhi va va vatirhi va nkarhi hinkwawo. Leswi na hina hi nga ta kuma nkarhi siku rin'wana hi vulavula hi swona mingisero wa mina ku hikokwalaho ka yini munhu un'wana na un'wana a lava ku tirha ka ntirho wa nkarhi hinkwawo. Mi va mi kha mi lava hi ku fikelela yini ka swoswoleswo, kambe vangeri lava a va ri na grade 12 kumbe matric va hetelele va tekiwa ku va va tirhela mfumo, va vatirhi va ndzawulo ya rihanyo, kambe lava va nga tsandzeka ku va va ri na grade 12 hi vo a ku hleketiwa kambirhi ku va ta pfunisiwa ku yini, kambe va tshikiwe ka program yeliya ivi va ya mahlweni va va pfuneta. Se mpimanyeto lowu a va vulavula hi wo wu nga tlakuka hi 10% eka lembe ximali 2026-2027 hi ndlela leyo. Se hi tlhelo rero swi ta vula ku hi ta va hi gimetile leswi a hi rimiwe swona loko swi ta ka timhaka ta ndzawulo ya rihanyo. Lexi hi nga ta lavungutela xona i ku kumbexana loko xikwembu xo katekisa a hi ta vulavula na va ndzawulo ya nhluvukiso wa ikhonomi, mbango na vupfhumba hi ndlela yaleyo. Loko vo ka va nga ti hayi va ta va nga tangi hi ndlela yaleyo. Kambe sweswo a hi yeneni mahlweni mingisero ya mina hi twa ku timhaka leti hi vulavula hi tona ti endlisa ku na vo mingisero ni nge ti va vuya ka wena, ni tshemba va ta vuya ka wena ivi hi ta kota ku va hi ya mahlweni hi ndlela yaleyo. Nomboro i 0860002543 eka Munghana Lonene FM. A hi amukeleni loyi i ta va ri mingisero wa hina eka hi ya mahlweni. Timhaka ti tele ni lava ku ta twa kun'we mi khometi mi ta na timhaka ti kwala mi nga ko nhlekani laha hi le ka Munghana Lonene FM.
va se fika kambe i mhaka leyi nga ta va kha hi langutani ti ri hi lava ku ta twa timhaka leti mi nga na tona swa mpimanyeto nkarhi lowu va wu xavile wu gimetini se hi ya mahlweni na Afrika wa vulavula se hi lava ku twa wehe kwalaho nga koho ku wehe u ri yini loko hi kha hi languta ka timhaka ta tiko kusuka kwale ka ku khomiwa ka xirho xa huvo ya endla milawu ku ya ka timhaka leti ti nga emilon'weni ya vanhu sweswiwani ku vulavuriwaka hi timhaka ta ntirhisano wa mavandla kun'wana ku vulavula swi tele leswi nga le ku vulavuriweni hi swona xana wena u ri yini ka timhaka totoleto ke nomboro i 0860 002 a hi amukeleni mingiseri loyi nhlekani muhaxi no a khensa swinene loko va vuye va mi kuma ama khensa mi nga ya mahlweni good ana ha kombisa timhaka ta ku ntiyiso hi nga wu xandi hi ku loko hi wu xanda hi tlhe hi wu tisa ka platform leyi swi hetelela swi hambukisa vanhu va ku tala ina president Ramaphosa n'wemuhaxi a hi mali a nga ta rhandziwa hi munhu un'wana na un'wana ku na lava va nga n'wi rhandzeki ku katsa na murhangeri wa mina Bob July a na ha ku na tinyiketa ka Bob July ku ni nga va lomba buku leyi vulavulaka hi gondzo ra president Ramaphosa kusuka a high school ku fikela loko a ri ka tiyuniyoni a ya na le university a tirha tiyuniyoni ku hetelela a fikelela kwala nga fikelela kona a hlawuliwa ku va SG ya party 91 hi July ya Durban. Buku leyi yi titliwe Ramaphosa the man who will be king yi tsariwe hi nkulukumba loyi a vuriwaka Ray Hartley na yona ya mina ni yi hlayeni ka malembe ndzhaku yi yo tshama kaya so lexi ni lava ku xi kombisa n'wemuhaxi ni la ku landzelerisa liya ya tolo cause a ni ku ni ta vulavula hi leyi 100 a va vulavula hi yona tshungu mara na swi vona ku va yi kahle swinene ngopfu ni tlhelela ka liya ya tolo ya ku durha ka swilo ku loko hi ri ka xiyimo lexi tanihi tiko ku humelela yini hi endlisa ku yini mahlweni tolweni nyana ka siku hi muhaxi a ku ri ro sungula ku kumeka loko va ku nxavo ya petrol kumbe ya mafurha ya tlakuka na me ni tsutsuma ni ya fola layeni ni tatisa mafurha aka thangi ra movha ni nge tshama swi endla mara ni swi endle hi mhaka ku nxavo lowu wa sweswi wu tlakuka ku hundza mpimo kumbe yi le ku tlakukeni ku hundza mpimo maAfrika-Dzonga hi le ku tikeriweni swinene muhaxi ni nga mi byela ni nga ti tinyingi ku leswi hi nga ku tikerisiweni hi xona i kuma munhu loyi a tirhaka na wena nkarhi wun'wana a hanya hi machonisi ku nga fiki na ti-5 kumbe ti-10 ta n'hweti leyi thandamaka a nga tlhelelangi ka machonisi hi swi vulavurisa ku yini kumbe hi swi ringanisa ku yini ku kumeka vanhu lava va nga ku tirheni 40% ya muholo lowu va wu kumaka wu kumeka wu helela endleleni ka swa ku famba swi vula ku le ku endliweni ku hi hanya vutomi bya xindiwandiwana ku na swilo leswi vuriwaka Consumer Protection Act leswi nga tswala Consumer Commission ni twa ku exikhaviso swo khavisa swilo leswiya a ku na leswi swi nga ku swona hi mhaka ya ku swilo leswi swi nga longoloxiwa ku swi hi pfuna hi swona tanihi ti-consumer kumbe vaxavi ni vona va nga ri ku swi landzeleleni mina ntirho lowu tirhaka wona hi muhaxi loko mo ta loko sweswi ni lava ku pfula nandzu leswi u nga dokete ni ta mi pfulela and then loko ku na muhehliwa a kumeka a ya khomiwa sweswo ni la ta mi kombisa ku xiyenge xin'wana na xin'wana xiyenge xin'wana na xin'wana xa mfumo xi fanele xi tirha leswi legislation yi ngo xi fanele xi tirha swona mara ku na swiyenge swin'wana swa hi feyila tanihi vaakatiko va Afrika-Dzonga hi mhaka ku a swi le ku tirheni ka mintirho leyi swi nga kumeka swi vekeliwa yona laha ka Afrika-Dzonga muhaxi ni kha ni heta ni nga ku fanisa na swilo leswi hi xinghezi va ngo it's a paradox of plenty a hi na nkayivelo wa swakudya leswi vuriwaka food basket ya hina yi kahle a ku na nkayivelo ka sweswo ku na timineral na hinkwaswo mara it is the most unequal society in the world i yini swi hi fikelela njhani kokwalano hi fikelela hi timhaka ta swilo leswi vuriwaka ntsena political will leswi underline sweswo political will loko yona yi ri kona
xin'wana na xin'wana xa endleka xa humelela so ha ta karhateka ha ta hlupheka ku ya mahlweni tanihi maAfrika-Dzonga loko political will yi nga kumeki yi depositiwa yi kumeka hi pfuniwa tanihi vaakatiko va kumeka va hi subsidize hambi ku ri swakudya swinene swi kumeka swi mixavo hi kota ku fikelela tanihi vaakatiko sweswo ni vona nkarhi wo leha ntsheketo nkarhi wa n'wina ni khomeleni mingiseri ni khensile swinene ni khomeleni mingiseri a ni swi tivi ku mana nga huwisa yini kambe ku nghenelela xin'wana xi yi kavanyeta kambe ni khensile swinene nkarhi wa n'wina inkomo a ku na swo biha swin'wana kwale luwa khombo a khensa sweswo mingiseri munghana lona FM akomba ndlela nongona ku Afrika wa vulavula laha le ka munghana lona FM akomba ndlela ntirhi ku tisela wona twi kusuka haleni a studio kahle hi le a lebuwa khomu ka huvo yo endla milawu hi laha hi nga kona hi ku tisela nongonoko wo hlawuleka hi ri koho hi ndlela yaleyo saya ku timingisero mina kwala u nga ningisela u ri kona ku wena u angula ku yini ka timhaka tihi kumbe tihi leti nga kona hungu rin'wana ni nga ri kuma i ku tatana Magwedze va ta va ri kona laha hi bula na vona kusuka ka ndzawulo leyi ya timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba va ta hi byela ku mpimanyeto luwa wu vula yini hi ku komisa eka vaaki va Limpopo na ku xikongomelonkulu xa ku ndlandlamuxa ikhonomi ya Limpopo na timhaka ta vupfhumba hi ndlela yeleyo kambe loko ha ha rindzele ku va fika hi ta va ya mahlweni teka riqingho rero ka 0860 002 ku fana na loyi hi ya ku na yena moyeni hi maamukerila hi le ka munghana lona FM nhleka ni vulavula na Mavutani a Saselamani muhaxi wa mina leswi ni lavaka ku vulavula swona namuntlha a ni lava ku hi languta status hi xilungu kumbe xiyimo xa ku kuma malima leswi endlaku ni ku hi languta status ka yena malima i munhu wo hlonipheka swinene ngopfu i munhu loyi a kumekaka a parlamente a ri un'wana a nghenelelaku ka ta milawu ya parlamente a tlhela va murhangeli wa lexiwani wa yena a tlhela a va ri yena ri phati ya ku hlawula tijaji leti fanele ti ya kota mara xivutiso i ku nawu wa hina wa South Africa wu hi yisa kwihi because hi loyi munhu u yile a court a fika a hembela court a ku xibamu lexi a nga duvula xona a xi nga ri xibamu a ri thoya mara mi fanele mi languta muhaxi ka swiyimo leswi nharhu leswi nga swi vula u fanele u hemba u ri ka that kind of a position and mi languta ku hala tlhelo khoto daswona milawu ya tiko ra hina a yi tshamisekanga munhu loko a za a voniwa nandzu ku na xigwevo lexi xi nge le ku hengeni henhla ka nhloko ya yena a fanele ni le palamende a nga ha ngheni na laya ka xiyimo lexi xa yena xa ku hlawula tijaji na ku yena a fanele a humesiwa total a nga ha vi pati ya nchumu laya hi ku okay muhaxi a wu ri ku ya hlawuliwa u ya ka pati leyi yo hlawula tijaji hi nkarhi walowo tanihi sweswo a nga one of the officer obvious loko jaji leyi nga n'wi gweva siku leri ri laya a nge entertain ku ri yi hlawuliwa because wa ha ri na xivilelo xa ku no u ni gwevile tanihi sweswi mi nga twana loko a humele handle a fika rhuketela jaji liya rhuketana na valanga va rhuketela tanihileswi ku nga ntolovelo wa yena se mina a ni kombela ku loko a ku ri ku ri a swi endla South Africa a yi cinci milawu leyi sweswiwani yi fambaka hi yona because ya n'wi respecta njhani ku hala tlhe wa hemba mara hala tlhe i munhu a nga yimela hina vatiko a parlamente ni le milawini so leswi a ni lavi ku vula swona kambe ku na leswi nga endleka sweswiwani ku na tatana Malema va le ku tlhontlheni ka swiboho hinkwaswo ku voniwa nandzu ko gweviwa se loko va ka va tlhontlha matlhelo malamo hinkwawo a swo kombisa ku hi tlhelela kwalaho ka ku nawu wa Afrika-Dzonga wu ri munhu un'wana na un'wana a nga na nandzu ku kondza a voniwa nandzu se leswi va ha ri ku swi tlhontlheni swi vula ku loko swo tshika swi yima hi tlhelo leri swi yimaka na vona swi vula ku va ta wela ka lava vo a va nga na nandzu se hikokwalaho ka yini hi ta fanele hi hatlisela ku teka swiboho swin'wana swa swiboho swa kona ku fana na sweswi mi swi kombisaka swa ku va nga vi kona ka huvo yo endla milawu hi mhaka ya ku va voniwe nandzu hi ku twisisa ka mina muhaxi na mitwa leswi mi swi vekaka swona loko yena a ha ri ku tlhotlheni ku na xigwevo lexi a nga gweviwa a fane a fa a yimisiwile a ngo a ho n'wi hlongola ni kambe ka migingiriko ya tiko
kumbe migingiriko ya ku hlawula ti-judge ta kona a fane a fa a yimile tlhelo until xiboho lexi a nga hi tlotla xi fika lawani photo yi swi finalizaka. So loko a ya laya ku ka ha ri na tlhotlho wo karhi a nge le ku endleni ku hala tlhelo ku gweviwile a swi nyiki xivumbeko xa kahle ka tiko ra hina. na metro kambe miri yini hi mhaka yaliya ya ku milawu loko yi ta fanele yi cinciwa swi vula ku a yi tirhi kahle. Se loko n'wina se swi mi ku milawu yi fanele yi cinciwa a ku fanele ku cinciwa tlhelo rihi mavutana ku cinciwa ku loko i tlhontlhe xiboho lexi nga tekiwa khoto swi fana na loko i voniwe nandzu a ku fanele ku cincisiwa sweswo. Leswi a fanele swi cincisiwa swona a fanele swi vekiwa hi ndlela leyi. Munhu un'wana na un'wanyana loyi a nge le ka position yo karhi kumbe ka ntirho wo karhi loko a za a ya voniwa nandzu a khoto eka a tlhotlha xiboho a fane a fa a yimeli tlhelo until xiboho lexiya a nga xi tlhotla xi hetelela xi finaliziwa hi khoto ku tlula ku a pfukela a hambala ta ya pfuka ya liwani a swi nyiki xivumbeko xa kahle. Nemetweni sweswo se ni metwa kahle na khensa swinene ku va mi tena tlhelo rero valungu va na siku lerinene. Inkomo mavutana khensa 0860 a hi amukeleni wun'wana nokonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi amukeri la a mi hlwerisa ni twa se mi sungula ku vulavula hi nga se vula no mi amukela swi vula ku he ku mi hlweriseni enhlakani mi le ku hlweriseni a na vulavula na muhumeleri sala hi swona swiyimo xa ku swo tani a ni mihlamarili makwava nihlamarili ku heyi se ni mi hlwerisini makwava la kambe mi swi ri tani a khensa swinene mani n'wina mi angula mikwini bota boti n'wana mani na vayingiseri va Afrika va vulavula nongonoko wa kahle so wo aka ti-problem hinkwato leti hi nga na tona almost 95% wa ti-problem leti hi nga na tona la a South Africa i swi endla hi vomu and hi leswi hi ngo lo ti vangela hina hikwalaho ka ku pfumaleka ka vurhangeri. Hayi vurhangeri leswi mi kuma ku munhu loko a electiwa a nga ri murhangeri i electiwini a va murhangeri mara a fikangi ematshan'weni wa ku enforce milawu na ti-policies leti nga kona leti nga endliwa ku endlela ku at least ti-policies letiwani ti hluvukisa ikhonomi na vaakatiko va South Africa va fika va tshama henhla ka swona ivi va endla leswi vona va ti lavelaka swona hayi leswi vona va nga hlawuleriwa swona. Ni nga hlaya up to 10 wa ti-problem leti ti challenge ku ti-primary problem leti South Africa yi nga langutana na tona today it's self-made and lavanhu lava hluphekaka hina vaakatiko more especially na munhu loyi mi kuma i kona le makaya i pfumala na xo pfumala and a nga ti fanele kambe hina mfumo wa vanhu va tano hi ku hi constitution kambe hina vaakatiko hi hoxa loko swi ku yini kumbe a hi fanele hi endla yini. Ni vulavulela ehenhla ka ku a hi vaakatiko va nge le ku endleni ka xihoxo xi endliwa hi vanhu lava hi nga va electa ku va ya hi representa va kota ku tisa ti-services ka hina vaakatiko. Loko va fika leyi se va teka matimba lama hina hi nga va nyiketa wona va twanana vona ku va endla njhani ku va kumeka va tifumisa va fumisa na vanghana va vona va endla njhani ku va kumeka ku swiyimo swa vona swi va qhuveka swi va swa ha ri kona hikuva va kha va lobana vona ku va vuyelela tihofisini hi ku ya na ku ya. So loko hi languta ka issue ya leyi sweswiwani yi nge le ka agenda ya South Africa ya mhaka ya ti-foreign nationals leyi sweswiwani hi lumbetaka ku vukona bya vona laha swi endlaku na hina hi nga kumi mintirho. I languta problem ya mati vukorhokeri bya mati sweswiwani damu leriya ra le Segretti hambi ri N'wanungu dam sweswiwani ni swi tivi ri tele ri le honhlo very N'wamanungu dam a hi swi tivi N'wamanungu na cancer a swi tiva ri gazetiwini swi koho
hi vulavule na lava va khumbekaka ka swo kwala va tlhela va vula ku loko ya hi ku tiva ka vona ku fika sweswiwani vito leriya hi ro ra ximfumo. N'wamanungu loko ri ku damu leriya ri thyiwi hi vito ra munhu loyi i nge a ri xirho xo karhi ka community kumbe atikweni hi ku korhokela tiko. I don't believe ku na laha nga kona ku damu leriya loko ri thyiwe N'wamanungu hi migingiriko ya yona leyi a nga yi endla mati lama matele laha kambe mati a mele kuxeni ka vaakatiko a nga tsaka hi swona laha nga kona. A ni vona ka nga tsaka sweswiwani loko ma va vutisa why mati hi nga ri kumakumeni va ta mi byela mhaka tiphayiphi ku no tiphayiphi hi ku i khala ti ri hansi ti fanele mara tiphayiphi ti kona to suka ka N'wamanungu dam ti ya ka njhaka hi letiya hinkwako already kuphayiphiwini tsan'wini tiphayiphini laha. Mara because of the political will ku a yi kona va focus ka leswi va nga focus ka swona then vaakatiko va hlupheka. kambe loko mi vulavula hi political will makwavo mi va mi kha mi swi langute hi tihluri hi ku a ni ngo xikombiso kwala mi nga hayi ku kwala mi nga kona kambe kwala va ka va njhakanjhaka xikombiso ku na va swirho swa huvo yo endla milawu ya le Limpopo. Se loko mi ku political will ku ta va ku yi ala kwihi politiki ku vanhu laha ka Matsila kumbe ka njhakanjhaka kumbe kwihi va kuma mati kusuka le ka N'wamanungu dam. Because loko va electiwa we become the primary source of elevating them ka position leti va lava ku va ka tona. Mara se loko va fikini le se hi va secondary hi va vo by the way mara va fanele va languta ku hi kwihi lava va fanele va kuma byasi bya rihlaza kona for themselves because a ni voni mina ku i yini lexi nga va sivelaka ku va tisa vukorhokeri bya basic aka vaakatiko and vaakatiko a hi le ku laveni swo tala i ku hi kombela ku mapatu ya hina switarata swa hina swi khuleriwa hi kombela mati hi kombela gezi hi leswi hi kombelaka swona a hi kombeli swo tala ku hindza kwalano Godpet. Mara ni byeleni ku i fana ku suka titshava na titshava blame ku na dyandza ku mati ya kona sweswi va ta blame mhaka ku tiphayiphi this and that and va kha va swi swilo leswi va swi vulavulaka hi swona and hayi ku kumbe a hi swi tivi ku tiphayiphi ti kona mati a mata hi vo 2000 a swiphayiphani swa hina meaning that tiphayiphi kusuka le ka N'wamanungu dam ti kona ma chela ku na ti-reservoir entshaveni liya ka Xivambu laha ku na ti-reservoir loko mi famba mi ya hala ka Diza ku na ti-reservoir lama already ku phayiphiwini mara mati a mele ku teni. Sweswiwani mi languta mhaka ya ku na vanhu va nga postiwa a tibodareni ku a va tirhi mara because there is no political will vanhu lava va kuma gap yo va ti endlela ku rhandza ka vona ku ri swa vona i ku ni endle mali muni today and ku va munhu a va holdaka accountable ku ri it's free for everybody mara milawu vulavula ntiyiso milawu ina South Africa ina milawu ya kahle ngopfu mara a ku na varhangeri lava make sure those laws are being enforced. Langutani Madanga Commission yi le ku hi kombeteni ka yini today a swi leswi hi nga tshama ku hansi hi bela mavoko swilo leswi nga le ku humeleleni ka Madanga hi vanhu lava a fanele va kha va rhangela tiko va make sure milawu ya South Africa ya tirha mara the very same people a va ri laya hi ku hi constitution leswi na ti-mandate ta vona ti vulavulaka swona they are busy amassing wealth criminally for themselves. So mi vitana yini swilo leswi nga le ku humeleleni na South Africa vaakatiko ka hinkwaswo leswi hi vona va hluphekaka ti-drugs letiwani ti xaviseriwa vana adlokuxini va hundzuka swilo ku ri va hundzuka tiyoyo vana lava a va ha tivi ku ya phambeni ya ndhawu hi ku ya phambeni le ndhawu and then those people loko va ta from handle va fika va busa hi vukona bya vona lana ku va tlha va tisa ti-skills to karhi na varhangeri vo karhi va vulavula swilo swo fana na sweswo i nga swi twisisi leswi swi va swi ri kwihi ti-TV very TV whatever ti-colleges leti a ti ri kona vo hala Gazankulu former Gazankulu ni ta vula tani ku hala makaya na ti-ambaga leti a ti ri kona loko ku ri ku i tsandzekile xikolweni famba endla bricklaying i endla leswo swa nisanani swa plumbing and all and bete loko va nghena lava va hina va nge i democrat va fika va onhetela swilo va thinyetela hinkwaswo va swi paletela a va ku pfariwa na nursing college i nga tiyi no yi pfaleriwa yini nyamuntlha ku ri ku hlanganini hi hava vurhangeri there is no political will at all. South Africa yi yime hi nhloko and hayi ku yi na vusweti South Africa a yi na vusweti hlayela tibiliyoni leti ti vengetile ku yiviweni i mali muni bote it's a lot of money
Nimitwi. so hi ta yima la hi ku South Africa kahle kahle a ku na political will so a ni tivi ku hi nga ta na system yihi leyi nga ta endla ku at least hi electa a leader leyi nga ta accounta ka vanhu hi meka sure ku yi accounta ka vanhu ku nga ri mhaka ku hina hi nyikiwa murhangeri hi political party. I think that is hi ndlela leswi yi nga hi solvela ti-problem leti hinkwato. Nimitwi. Amen bothwethu. Inkomo. Sweswo mingisero mugana lona FM akomba ndlela i swin'wana swa leswi mingiseri a nga hetisa hi swona ku na un'wana la i ri yena Future Hope i ri yena man buses for Giyani and Malamulele, it's a disaster. They are given old buses that are always broken. Now people of Malamulele, workers and students have no bus. Their bus was taken to another village. They were told that the bus does not make man. Giyani depot is neglected. People of Giyani and Malamulele are on their own. Ibileni indlela leyo kabe seswan ayene ni yatwa maunge msaba ya awara yangwe na Rulani Mzamani itabuya isama hlini tatana hitekana magwetse bakona la itabula na bona hitwa ku ba bulabula wa ku yini ku emaelana na mpima nyatolunga andlariwa hi MEC Chitereke Matibe seswan awara yangwe nhleka Seso Afrika Zonga seso mingisero mganalo na FM kumet minute ntene bila wara yangwe ketsiri maunge msaba ketsiri sunene Rulani Mzamani na maunge msaba ya awara yangwe ya ketsa sunene lawane na mbulableri kusuka ka ofisi ya MEC Chitereke Matibe MEC Chitereke Matibe MEC wat makata nhlukiso wa economy mbango na vupfhumba a Limpopo itatana hitekani magwetse hi lava hela ku bula na vona kantsongo hi languta ku kampi manyeto lowu ku nga vulavuriwa hi wo kahle kahle hi swi leswi swa va nga hi kombisela ku so va kombisa leswi va kha va vulavula hi swona MEC hiko anakeni mina leswi ni nga twa so ni twe swa ku xava ka tibazi ni twe ka timhaka ta ti-Wi-Fi leti ti va kona migangeni swin'wana swa leswi ni nga swi twa na ku antswisiwa na ku vona ku timhaka leti ku nga khale ku vulavuriwa hi tona se ti va ti kha ti simekiwa ku tisiwa vukorhokeri lebyo tala ka ti-special economic zones hi ndlela yaleyo tatani Magwetse Inhlekana na ku xeweta vayingiseri a khensa swinene man ya khensa swinene mi mbale kahle na ku swimbalo swi tala ku tshama kahle ka vanhu vo enyana I guess hey i siku ra kona ni swivonile ku namuntlha un'we mi ri tihosi la a twanana hayi a khensa swinene a hi languteni mpimanyeto ku ya hi lembe ximali 26-27 ku ya hi laha MEC Chitereke Matibe va nga swi hlamuselako hi swi leswi mingiri leswiwani loko ma ha ri le ka xitichi lexiya xa television a mi ta ku a yo take out xo sungula i ku yisa mahlweni ntirho lowu nga sungula mi ta swi twisisa ku lembe leri nga hela hi January economy ya hina or unemployment rate ya hina a yi tshamele henhla ka 3.35%. A yi ri henhla swinene and a ku ri xilo lexi a xi nga yi tshamangi kahle se support ya department ka economy through ku nyika mali ka mabindzu ntsongo mi ta swi tiva vhiki leri nga hela a ku ri na campaign yo ku nyikiwa mabindzu ti 5,000 nyika mabindzu yo tala vo ma 100 ya mabindzu ti 5,000 rand vouchers ko va kota ku supporta mabindzu ya vona hi equipment i swin'wana leswi a swi endla ku encourage na hlohlotela vanhu ku tshembani ka mabindzu ya n'wina investang ka mabindzu ya n'wina mi employa vanhu ene leswi nga humelela hi kote ku unemployment ya hina yi ya hansi swinene ku tlurisa rate ya drop ya Afrika-Dzonga hinkwayo yi hansi yi fika ka 28.2%. I drop leyikulu swinene vanhu lava va nga tirheku a Limpopo sweswi nambara yo kona yi tshama ka vo 700,000 yi le henhla nambara yeleyo mara lava tirhaku i ma 1.5 million ku ya henhla se ntirho wa ri kona ku hi yisa unemployment rate leyi hansi mara mi ta swi twisisa ku between last year na sweswi ntirho lowu nga endleka we make sure ku ri economy ya hina yi kula hi 0.9% which is far above national rate
ya growth Yeah. na unemployment ya hina yi le ku yena hansi se sweswi i ku yisa mahlweni ku supporta mabindzu ntsongo ku make sure ku ri ti-SEZ leta hina ti-special economic zone mi ta swi tiva ku na Musina Makhado special economic zone ku na leyi ya Fitakom Tubatsu leyi yi ta sungulako leyi ya Musina Makhado i khale yi nga tirhi yi na 7 years ku vulavuriwa yona ku nga ri na nchumu le Musina Makhado ku nga vonaki nchumu dust yi nga vonaki le ku sunguriwile ku tirha sweswi ku make sure ku ri ku na tiphayiphi ku na fence leyi vonaku ku laha ku nga ta va na ntirho wa kona tikhampani ti ta va kona se ku yisa mahlweni ntirho wa so na swa tourism ku make sure ku ri ku na economy leyi ya kula loko mi nga vulavula kutani hi kha hi tlhela nyana katsongo ka leyi mi nga vulavula hi yona ya ti 5,000 ya tirha mhaka liya hi mhaka ya ku mi hi kombisile laha mi hi kombisa mhani un'wana mi ngete i sungule mi n'wi nyike 20,000 tanihi department a khandla swa catering kambe onge catering leyi yi tswale mabindzu yo tala ma yena mani luya se i na ti-franchise na vo Galitos na vo fish and chips a khale sweswi a endle gala dinner ya yena yo celebrate nkarhi wa yena ka mabindzu se i sungule hi yona 20,000 liya a loana a yi vuyisa a teka yin'wana mali a loana a yi vuyisa rate ya hina sweswi ya vanhu lava va kota ku vuyisa mali yi tshame ka 95%. Before a hi ri na concern swinene mhaka ku vanhu vo tala va mabindzu a va teka mali ka leader mara va nga ha vuyisi ene yi va problem hi mhaka ku se a ha ri na mali leyi nga ta nyika hi ku leader yi fanele yi tikomba ku yi sound ku ri yi tirha kahle ku loko yi nyike munhu mali a yi vuyisa yi kota ku nyika munhu un'wana so loko vanhu va nga vuyisi swi va problem hi mhaka ku se ho nyika mali yi famba hinkwayo se ku na improvement ka ku kula ka mabindzu mara ka ku vuyisa na timali swa tikomba ku ikonomi leyi ya kota ku ti tirhisa ya tirha hi yoxe mi nga yi mahlweni kumbexani mi vulavula hi swin'wana leswi mi vonaka ongeti swi na nkoka ku va vayingiseri va swi tiva ku vulavuriwa ku ya hi mehe loko a no mi vutisa a ni ta vulavula hi ku vulavula hi timhaka ta gambling ku na yi le ku pfuneni ku vulavuriwa hi tibazi ku vulavuriwa hi nhlengeletano liya ya lava vo xavisa byala sweswo swa kutani mi nga nyika xifaniso xa ku mi le ku voneni swilo swa njhani hi swiyenge sweswo na swin'wana ku ya hi mbulavulo wa MEC xilo lexi xi nga problem ngopfungopfu ka hina na MEC va swi hlamuserile ku hi le ku tsana ka mabazi yantshwa lama nga lunghisiwa mara na lama nga xaviwa mara hi na concern yo leader GNT a yi kombi yi tirhisa mali kahle ene i concern leyikulu swinene MEC va swi stressile la va hlamusela ku hi tsakile ku mabazi yata kambe ku na issue yo mabazi lama mata lembe leri taku hi ta fanela hi kuma mabazi yan'wana ku na issue la ndzeni ka GNT mi ta swi tiva ku ku na mhaka liya ya ti-pension ka GNT ene SIU na ti-Hawks ti kona ti le ku tirhisaneni na hina na department na leader ku hi kuma ku issue yini i va mani a va khomiwi kumbe a va yi ti-court lava nga endla ti-issue leti ti-problem leti la mali yi nga fanelanga ku ya kona a ku vi na ti-consequences mara lexikulu lexi va nga xi vula i ku va ta endla leswi va swi vulaka i capacity development ku tiyisa vanhu lava va kota ku rana swilo mi ta swi tiva ku lembe leri nga hela loko va vulavula MEC va kha va ku ti-entity leti hi lava ti tirha kahle ku na ku lava nga cinca ti-CEO lava nga cinca ti-chairperson sweswo na sweswo ku cinciwile ene swa tikomba sweswi ku ku sungula ku tirhiwa swilo swi tirha kahle mali yi ya la yi fanelaka yi ya kona se i swilo leswikulu swinene sweswo so vanhu va swi twisisa ku ha swi tiva ku na issue la eka GNT ene MEC va swi hlamuserile ku
every 6 months va lava report leyi va nga ta vuya kwala a legislature ku va hlamusela ku progress leyi nga yi endla hi leyi na leyi na leyi se i swilo leswi hi swi vonaka ku swi ta hi pfuna ku hi tirhisa mali kahle hi kota ku prova na hina ku a huwa hi mali loko nga vulavula ku ama huwa hi mali ku na muyingiseri la a nga vulavula hi leswi a ni tivi ku mi nga n'wi hlamula mi ku yini a ku ana i swi vula hi xinghezi ene xinghezi xa ni tikela kambe ni ta ringeta aku buses for Giyani and Malamulele, it's a disaster. They are given old buses and that are always broken. Now people of Malamulele, workers and students have no bus. Their bus was taken to another village. They were told the bus does not make money. Giyani depot is neglected. People of Giyani and Malamulele are on their own. Loko ku ri na munhu a nga vulavula hi ndlela liya mina ni tshamela ni kha ni twa MEC va ku ta tibazi mi swi hlanganisa njhani tibazi leti taku nkarhi hinkwawo loko ku ta tibazi GNT yi na komiti leyi tirhisaka ku yi kota ku langutisa ku hi kwihi la ku nga ri ku na bazi leri tirhaka kumbe la bazi leri tirhaka i rin'we le i mambirhi se a hi yiseni la rin'we kumbe hi yisa lawa le se komiti liya hi yona hi tshembaka ku yi tirha kahle mara leswi nga swi vula ku MEC va tikombile ku va na interest leyikulu swinene ka ku swi famba kahle swilo swa GNT mi nga kuma ku na kwalaho va na ti-concern leti va nga ta ti resolve mara sweswi leswi nga ta mi byela swona ku hi le ku tirhisana na yona GNT ku yi tirha kahle vanhu hinkwavo va la Limpopo va benefita mara va tsakile hi yona a ni tivi timhaka leti va Marula na yinini a hi ta n'wina a ni twangi va vula nchumu hi swona kumbe swi yo ni tlula va vulavurile swi tlurile ya switlurile mara kambe mhaka yini mhaka yi ku lembe leri a hi fanele hi ve na Marula a hi tsakela ngopfu na hina hi ri department Marula Festival a hi mhaka ku a tiphina ntsena mara hi mhaka ku a swi vona ku yi sapota Phalaborwa swinene ku na vanhu vo tala lava va ku ri last year a ku nga ri na ayisi le a Phalaborwa swo tikomba ku vanhu va ta va tele la va xava swilo swi sapota ikonomi nyana leya ya le Phalaborwa na business leti nga kona se lembe leri hi mhaka ku a hi ri na situation ya serious swinene laha vanhu va nga lova hi vone ku mali liya a yi ka ku lunghisa ndhawu liya ku na mali leyi nga ya ka ku sapota mabindzu ya tourism nambi ku nga ri ku na hi nga kota ku khoma event mara hi kota ku va sapota ku va nga twi nga ku a hi va sapotanga ku na vavasati lava vo endla vukanyi lembe na lembe hi xava vukanyi ka vona i vukanyi lebyi byi nyikiwaka vanhu ka Marula Festival mara mali liya ya va sapota swinene va mani lavaya se na lembe leri hambi ku nga ri ku na festival hi swi kotile ku hi va sapota a hi va tshikangi so i swilo leswin'wana leswi hi swi endlaku ku vanhu va nga twi nga ku ho va tshika nje va nga vi na income liya mara lembe leri taku Marula Festival ya 21st anniversary yi ta va leyikulu swinene yi ta riseta ku lembe leri a hi kotanga ku yi khoma yi ta va leyikulu hi ta celebrate na vanhu swi ta lava siku rin'wana mi ta na vona MEC hi bula na vona hi mpfhuka va MEC a ndzi tshama ni bula na vona ka nongonoko lowu hi ri ni kha ni tshembisa ku na un'wana muyingiseri tolo a nga nghena ku va le ku hluphekeni hi ntila luwa
wa Kruger National Park. A ni tivi n'wina tanihi ndzawulo mi ri yini sweswo ku ve ri va le ku hluphekeni tinyarhi tindlopfu yini matsundzuka ku tshama ku dlawa ndlopfu ka Agiyani sweswo swa ku taniya mi nga angula mi ku yini ka sweswo loko hi kha hi ya ku hetiseleni boto hi tekani eka mhaka yaleya ya timhaka ta environment? mativa ku na tatan Jonathan Ngoveni va tshama kwele loko no mi komba foni ya va kha va vulavula va tshama va kha va fona va kha va complain khale ni kha ni va tshembisa ku no hi le ku ringeteni hi lavana na mali hi kombela treasury ku va hi nyika mali va allocate mali ya fence hi ku hi tiva situation leya ya serious ku huma tindlopfu ku huma tinghala a swi tsakisi and a swi tiva ku ku na ndhawu leyi ndlopfu yi onhe fence ku na ndhawu leyi i vanhu va nga tsema va la ku yisa tihomu le nandzwini a swi tiva ku i situation ya njhani kun'wani vo tsema va ya ku hloteni kwendeni and a swi le nawini mara ntiyiso i ku fence ya laveka se ku na 20 million sweswi ya phase yo sungula leyi yi nga allocatiwa ku yi ya ka fence liya ka lembe leri ra 26-27 i phase yo sungula va treasury va hi tshembise ku loko leyi hela phase va ta nyika yin'wana ku fence liya yi helela kambe a hi swona ntsena ya ku yi tirheni fence liya ku yi nga ha fambi hi ndlela leyi fambaka hi yona hi pfula ndhawu nyana ku lava va lava ku yisa tihomu ta vona anandzwini va kota ku ya va nga ngheni ku na la fence yi alaka that's why va pfula va yisa se a swi va tirheli swa va tirhela mara a swi va tirheli hi ku loko vo va vuya na tihomu se ku vuya swiharhi va complaina ku a ku hume tinghala hi khale ti dya tihomu iyo situation ya kona ma swi tiva ku homu ya durha va so munhu loko a luze swa serious so hi le ku swi langutiseni sweswo ni va fonerile tatani Ngoveni va hlamusela ku mi yingisela munghana lonene MEC va ta vulavula hi n'wina va vulavula hi situation leya n'wina ku yi le ku resolviweni and hi ntiyiso va vulavurile se a va tshembisa lembe leri ra 26-27 hi le ku tirhaneni na yona situation leya ya fence va nge yivi na problem kun'wani hi le makuya nakona ku na problem ya fence mara la hi mhaka ku na ti-issue ta foot and mouth disease vona ku hi swi teka hi ku hatlisa leswaku okay leswiwani swi nga ndla mi nga ni hlamuli kambe swi na mhaka mi nga ni hlamuli ni twa mhaka ya ku Vhembe yi la ku cinca executive mayor ma swi tiva n'wina a ni ni MEC ya n'we i chairperson wa ANC a Vhembe mina ni thoriwe ni ri spokesperson xa MEC Alidet swi le henhla ka mina ngopfu loko no sungula ku vulavula hi swona mi nga kuma ku loko ni huma la ni kuma call yo ntirho wu herile Magwetse kesi swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta a khensa buti tekani Magwetse va suka ka ndzawulo leyi ya timhaka ta nhluvukiso wa economy mbango na vupfhumba Magwetse hi khensile ni ku ni mi khensa kambe ni vona nga ri na timinete tinharhu laha na va ku hi vhe ya mahungweni swin'we mina na n'wina a leswo a xiphiqo ka n'wina khale ngopfu mi kha mi tirha hi wona microphone a hi languteni hi ku angarhela hi languta timhaka leti n'we tanihi ndzawulo mi tibaku xifuva hi tona leti ti endlaka ku swi pfuna ka ku kula ka ikhonomi ya Limpopo ti nga ti ri mhaka ta vapfhumba timhaka ta ku va ku ri yini loko mi languta tanihi Limpopo lexikulu hi nga sungula hi gambling board gambling board yi khoma number 2 ka mali leyi nghenaku yi supporta Limpopo se swi vula ku mali leyi taku yi huma ka gambling board yi tele swinene na ku yi employa vanhu vo tala swinene across Limpopo leyi hinkwayo ene a hi ri na issue ya ku sunguleni ku na michini leyi nghenaku la Limpopo yi huma ku matikweni yan'wana yi nga ri nawini ma swi vona loko munhu a ri na michini
i fane a va a ri na license yo operate muchini luwa Oh, yeah. a wu fanelangi ku a wu xave a wu veka xava veka i plaga nga ku kwa yini, PlayStation hayi hi mhaka ku i gambling yi na ti-rule to tala swinene leti vanhu va fanele va ti landzelela mi kuma ku loko vanhu va nga landzeleli ku na vana lava va le mugangeni vo nghena va gambula and gambling ka vana a yi pfumeleriwangi so hi kume ku hi kota ku hunguta amount ya michini yaleyo hayi tshova ku na ti-inspection leti ti humelelaku vhiki na vhiki n'hweti na n'hweti loko yi kuma a yi tshova michini yaleyo se michini leyi nga yi kuma lembe leri yi ye hansi swinene loko ka leyi mi nga yi ka lembe leri nga hela swi komba ku ku na compliance nyana leyi sungula ku ti kombisa yo vanhu lava va ownako tindhawu leti ingaku va sungula ku twisisa ku illegal gambling a yi kahle ka ikhonomi na ka vanhu i xikulu xexo xo tourism ya hina yi le kuleni ha ri number 2 ka domestic travel vanhu vo tala va la South Africa va rhandza ku tala Limpopo tinomboro teto ti komba ku hi khome number 2 ka preference kumbe ku rhandza kumbe ku choose la munhu a nga ta ya la South Africa so i tinomboro tikulu teto ti komba promise swinene na ku lembe leri ya khoma na event yo celebrate leswi va swi vitanaku event yo celebrate ti-conference na conference tourism ya la Africa ya khomiwa kwala Limpopo i xilo lexikulu swinene xexo xo komba ku tourism ya hina la Limpopo yi na hope se na ku ikhonomi ya hina ya tikomba ku yi le kuleni despite leswi hi swi vonaku la misava jikelele ikhonomi ya hina yi komba promise ku na xilogeni xin'wana winners know when to stop or when to quit hikokwalaho ka yini mi tirhisa xexo hi wo lava nge le ku hluphekeni ngopfu hi lava nga wineki va tshama va kha ku na a tlhelela i vona va yimi i problem yaleyo swinene ene lexin'wana lexi xi endlaku i awareness yo vanhu va tiva ku la a ni hindi loko ni kha ni gembula mali leyi a ni yi khumbi leyi mi kuma ku vanhu va tirhisa mali leyi ya ti-grant ene sweswo a swi laveki mi kuma ku munhu tirhisa mali leyi a yi fanele yi ya ka vana yi ya ka school fees se mundzuku a nga ha ri na nchumu se sweswo a hi swi support na kan'we i swilo leswi hi swi tshinyaka a hi swi lavi ku swi vona a hi lavi ku vona vanhu va hina va kha va hlupheka hi mhaka gambling himpela hi fanele swi tiva ku hi tshika kwihi hi stopa kwihi tatani makwedze khetseli swinene nkarhi wun'we enkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM se ni lava ku ta twa wena hi le ka 0860002543 kambe a hi sunguleni ntiwa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise kwini nhlekani xana u na xivutiso lexi lavaka nhlamulo rhumela eka mabasa es@sabc.co.za sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti hikwalaho nga kona ku khomete timhaka nomboro hi leyi 0860002543 i nomboro leyi hi tirhisaka hi kota ku twa tlhelo rolero hi ndlela yo yeleyi va twile lava va kha va vulavula loko hi kha hi bula na tatana hi tekani Magwedze va kha va vulavula va tisa timhaka ta to hambanahambana leta va vulavula ha toho hi ndlela yaleyo se la ku twa wena kwalaho nga kona mingiselo wa mina ku n'wangulo wa wena wu ri yini nomboro i 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi leswi a ni ngete mi nga ri kandziyisi namuntlha hikokwalaho ka ku va hi nga ri kona kwalano hi ku nongona kwalaho hi tisa twi kusuka haleni ka huvo yo endla milawu a Lebowa Kgomo laha ni nga tshama kona ni kota ku vona ku va MEC van'we va tshama kwihi hi ndlela yaliya loko ni ta va ni ri la namuntlha ka mpimanyeto lowu a hi ri ka wona ni ye ya kuma ku va economic freedom fighters van'wana va vandla lama va nga ri kona la
namuntlha a ni tivi ku swi nga va swi vula yini swoswoleswo kumbexani n'wina va EFF mi nga hi byela tanihi nhlangano ku va ku ri yini xi endlaka leswaku mi nga vi kona ni tshemba ku tatani Baloyi va ta yimisa voko va ku hayi hi nga mi hlamusela khalanga ta twa n'wina ku i ncini xi endlaka leswaku mi nga ti ka mpimanyeto kumbe ka ntshamo wa muxaka lowu kambe hambiswiritano a hi twaneni n'wina miyingiseri wa mina ku timhaka ti nga un'wana miyingiseri hi loyi nhleka vutati njhani buto mina hi pfukeli n'wina minjhani ni pfukile ha khensa na yi twa mhaka ya pakete vati na problem ya ku a vurhangeri lebyiwa byi nga na byona ni hetela mina ni ku hi nga byi soli hi ku i vatirhi ka hina hi vathori lero loko mutirhi a nga endli swona wa heleriwa hi ntirho hina a hi swi tivi ingaku mina na van'wana lava fanaka na mina a hi swi tivi ku loko u thole munhu a nga endli swona wa n'wi susa ntirhweni hi na mhaka ya ku ewungeti vanhu lava hi lo beburiwa na vona ku a hi nge va susi ntirhweni swi boha loko nkarhi wa ti-election wu fika hi tlhe hi tlherisela vona nkarhi wun'wana na wun'wana hi tlherisela vona loko hi tiva ku hina hi vathori a hi nga ta rila hi vona a hi faneke hina hi tlhe hi ti-blame hi hexe ku hina hi thole vanhu va wrong se loko mina ku ya mina a ni ta kombela ku loko a ku ri ku hina vutivi bya mahlawulele hi tiva ku loko hina vavasi va vanhu lava va lava nga control hina ene loko munhu na term leyi ya 5 years loko ku ri ku swa koteka in half hi 2 years na half ku va na referendum loko ku ri ku a va endli swona hi nga va yimeli ku hela 5 years ku va na referendum in 2.5 years loko va nga endlangi swona hi kota ku va susa hi hlawula van'wana hi nga va hlawuli hi ku a va tiva va hina hina a hi macomrade a ni comrade mina ni muthori a hi xaka ra ntirhi loko a hi tiva ku hina na matimba na vona va vurile va ku people shall govern ene a hi twisisa ku loko va ku people shall govern a va vula ku hina va vona loko hi nkarhi lowu va endlaka ti-manifesto hi swi fanele ku fambisa ti-TV hina hi asisa ti-TV letiya ku a va thole ku va hi vatholi se loko n'wina mi fike njhani ka ku na vanhu lava nga va ku va nga swi tivi ku katsa na n'wina hikokwalaho ka yini mi nga swi tivi ku mi muthori mina ni swi tiva kahle ni swi vone khale kambe sweswi mi ri yini mi ri mi vulavulela va mani lava va fanaka na mina a ni n'wina mi ri mi swi tive khale se lava fanaka na n'wina hi vahi lava va swi tiva hi vahi lava a ni nga vuli mavito ya vanhu mara ni la ku twala mhaka yaleyo munhu i na matimba cross liya mini ex liya a yi baka leyi ku voteni i powerful ngopfu ene muthoriwa a nga chavi loko u yisa u pfala mapatu u yisa swikolo i chava ku hlongoriwa ntirhweni ntsena loko u pfala mapatu va tiva ku loko n'hweti hela ta hola mara loko a vo tiva ku loko endla leswi ta helela hi ntirho a va ta tirha na n'we kwala mi nga tshama kona loko hi radio yo heta 10 minutes yi nga vulavuli matoko va ta mi vutisa ku why ntiyiso se loko hina a blame vanhu lava hi nga va veka switulwini a hi swi ehleketa kahle hi fanekele hi ti blame hina ku why loko va nga endli swona hi nga va swi veka van'wana loko va ku democracy kasi va vula yini va vula ku loko u nga thola a nga endli swona ku va n'wi susa xitulwini a hi nandzu a nge ku yi fika exiseni loko mi nga vulavula kutani swi hetelela swi tlhelela kwalaha ka ku loko ku langutiwe ka timhaka ta ku tintiho loko i kombetela loko u zi kombetela rin'we letin'wana ti va ti kombe wena hi leswi Xitsonga xi vulaka swona se hi yo mhaka loko hina hi kha hi vulavula hi kutani hi ta va hi kha hi kombetela hi ku swimanimani a nga tirhi swimanimani a nga endli swona kasi tintiho letin'wana ti va ti kha ti kombetela hina hi tlhelo rero leri vutomi ti kombetela hina hi ndlela leyiwa
ku hina hi nga eka xitulweni xethu hi tsandzeka ku va lawula hi tsandzeka ku va lawula ku hina hi nga eka xitulweni va hundzuka tibosi ta hina ku vula ka kulomba basikopa makama aku xikolonyana xi koka tidombi se hina hi kokiwa hi vatirhi va hina Nemetwe. Cancel swinene papa cancel swinene. Nomboro i 0860 002543 inangona ku Africa wa vulavula hi ku haxela wona kusuka ka huvo yo endla milawu a Lebowa Kgomo hi laha hi nga ko va timatimiti light lana laya kambe hayi a yene ni twa un'wana mingiseri ku yene angula akwini mamkereni endleka komba ku nga se fika munhu la kambe ke loko nga se fika munhu ni pfumele ni sungula no ndza heta vuye yisa mahlweni ta ka leswi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni hlekani kamgana lona FM koma ndlela ntiyisi famsa swa mingisero mina eka nhlekani lo salete mina tama 20 ku va hi fika makumu ka nongonoko Afrika wa vulavula hi le kamgana lona FM amkele ni n'wana mingisero lo nhlekani nhlekani botset na va yingiseri hinkwavo va nongonoko ku Afrika wa vulavula ai ku na xivutiso lexi mi tshamaka mi xi vutisa botpet ni la ku va wo sungula kumbe wombirhi ku xi hlamula xa ku ri i ncini lexi fambaka atikweni ra hina ni xi hlamula hi ku kongoma ku hava eva ni xi vutiserini loko swi kona swi nge le ku fambeni Springbok xi le ku fambeni swi kona swi nge le ku mi xi vutisa hi masiku na mikarhi ko famba hi milenge hi kota ku rhwala hi miri se n'wina hikokwalaho ka yini mi ka ku fambi nchumu Butket loko mi languta tiko ra hina hi matlhelo hinkwawo hi xirhendzevutani hi nga ri hi side 3 hi matlhelo hinkwawo tlhelo leri mi ni nga ri cheka sweswi ni nga ka rona Butket ku na munhu atikweni ra South Africa a nge se swi tivaka ku ntlangu wa bolo wa xipano xa Mamelodi Sundowns na Kaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns na Orlando Pirates i ntlangu lowukulu. Leswi endla ku mina ni gungule khale sweswo kambe a rezi leswi hikokwalaho ka yini mi ku na munhu loyi a nga se swi tivaka sweswo Butket veri ku sivela swi tlula ku tshungula. Ntiyiso. Atikweni ra hina Butket ku buwa huwa, ku buwa swivuvutani, ku buwa na makhwela loko swilo swi onhakile. Loko swi nga se onhaka i nga ri swo famba kahle ku nga ri na nchumu na wun'we ku fambeni. mi lo hlangana na yini tolo na swi yini nghena ni makeni mi hlangana na yini Butket hi masiku na mikarhi ni munhu wa ku rhandza ntlangu wa bolo ene ni tlhela ni wu rhandza hi ku ya wu vona laha wu tlangela kona. Xiphiqo lexi hi hlanganaka na xona loko hi ya vona mitlangu ya bolo i traffic ma organizele ya ntlangu ka vanhu lava ya va traffic department ya traffic a na problem na swona loko va ku ri migivela na nsota because hi nga suka na hi 8 nampundzu swi le ka wena ku tikuma hi ri late mara hi nge tlangisi ntlangu lowukulu hi wa vunharhu na madyambu vanhu va chayisa hi 6 va chayisa hi 5 mi expecta ku fana ku humelela yini ni swi vonile ku vete stadium xi tele kambe vete mathikithi ya xaviwa hinkwawo kambe stadium xi tsandzeka ku tala Butket tolo ni suke a 4 ways hi 4:45 ni nghene endzeni ka stadium ni ku la ku vona bolo yi ri na 20 minutes hi sungurile mani twe ni suke hi karhi mo a ku ri na ntlimbano apatwini a ku ri na xiphiqo xa yini ntlimbano swo boho wa kona Butket matlhelo tindlela hinkwato fu a ti langute N1 North ku ta fambeka
ene ntlangu lowu a wu ntlangu wun'wana wukulu ngopfu loko ku langutiwa leswi swi nga languteriwa ka league. Ebutpet a hi tlheleleni ka malembe ndzhaku leswi nga endla ku dabi va ku yi nga ha tlanga a xikarhi ka vhiki yi nga ha tlangeli ka stadium xin'wana handle ka le Soccer City i yini hi rivele ku na vanhu va nga fambela hi vutomi hi mhaka ntlangu wa bolo lowu ku hava xipoti xo rhandziwa ku fana na ntlangu wa bolo la South Africa. Hi xo xi kota ku hlanganisa tinxaka hinkwato ta la South Africa. Ku na munhu la nga driver kusuka Polokwane tala ku vona ntlangu lowu wa tona. Ibe n'wina mi ta wu tlangisa hi 7:30 namadyambu mindzuku nampundzu mi expect ku mi fanele ni clock in antirhweni. A va lunghisi timhaka ta vona hi leri ni nga ta hi rona ni kombela mindzuku Botpet i ntirho kaya wa n'wina mindzuku mi ya le mi tirhelaka kona Giyani ni mi nyike ntirho kaya na meyara va Giyani wa tiplastic ta leswiya swi nga laha tlhelo ni xoko a swa ha ri kona Botpet mi ta vuya mi nyika report hi Mvula inkomu. se sukile se swa mina se sukile ka yena mingiselo loya se swa mina kambe mtsitana mhaka leyi ya ntlangu wa bolo i swi swin'wana leswi ni nga swi twisiseki ku lava hi fambisaka ka bolo komba ka ni swipano swa vona leswi va twananisaka swa tanihi swipano swa vona masipona hi ku loko mo languta i ncini xi lava ku Polokwane City yi tlanga na Sundowns kambirhi hi vhiki rin'we i ncini ku va ku swi hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka lowu swi vula ku ti-administrator ti fike tin'wana ku ndleke yini masipona se mi nga swi vona ku kumbexani na ho ti vulavulela a swi hi khumbi hi ku anakeni vanhu lava tekaka swiboho i vinyi va swipano ma vo mhaka kona kambe hambiswiritano khesi li tlhela ro nga ta na rona mingisero wa mina xin'wana xi tlhelaka xi vava futhi hi ku loko ri na ntlimbano swi khumba vanhu vo tala swi khumba na lava va nga khumbekiki hi bolo yaleyo un'wana wa va ku tifambeleni i ya Pitori kumbe i ta tlhela hindza a ya Cullinan kumbe i ta tlhela hindza a ya Mamelodi masivo ivi xiyimo xi fika xi hlangana n'wina xi mi kuma xititano traffic yi mi pfalela lava vo chayela ka yellow line va ya chayela un'wana movha yi tshove hileswaku a hi amukeleni n'wana mingiseri ni hlekani hi maamukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM 0860002543 hi lava ku ta twa ku n'hweti mhaka leti mi nga na tona ku nga va ku ri ti ku fika laha ka awara ya 2 nhlekani lowu wa Xikwembu n'wana mingiseri hi lowu hi nhlekani bana riqingho sweswi 0860 002 543 0860 002 543. hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM le ku languteni ka lava va nga tirhisa email ya mathevula dp@sabc.co.za swi tikomba ku ri na vanhu vo ku tala lava nga na ku chava loko swi ta ka timhaka ta ku xana tibazi ti nga hetelela ti fikile lava va nga ze va kambe un'wana mingiseri loyi i ri tolo va lo za va pfula stadium gate ku ngheniwa mahala hikokwalaho ka ntlimbano enough mahumani a nga ni rhumela a nga tirhisa mathevula dp i swin'wana swa leswi swi hluphaka swoleswo hi ku na n'we mi va ku mi ri hava matikiti mi ya lava yini stadium mi va mi kha mi swi tiva ku loko mi ndle ntlimbano ku ta pfuriwa a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani mpfukile hi pfukile hi nga vona papa hi pfukile a khensa timhaka ta traffic ya stadium yi nge heli Botpet and mina va phleselani va blame lexi nga kona ne team yin'wana na yin'wana yi na muyimeri ka committee ya PSL yeah so
so hina vaseketeri me ni vona nga a yi na right ku ri famba hi ka complaina ku ri game leyi a fanele nga tlangangi tona fa yi tlanga hi Saturday phela mi nga rivali ku ri Sundowns yi busy ka competition ya CAF and the reason why Sundowns yi tlanga kambirhi na Polokwane City a ku ri na game leyi nga tlanga na Polokwane City game yi sungule a yi ri busy ka CAF and the game ta CAF a postponediwa kambe a ku ri hava nkarhi lowu a wu ta va yi nghenisiwile ku fana na sweswi yi nga kota ku nghenisiwa 32 a ku nga ri kona ku nkarhi laha fanele nghenisiwe nkarhi laha nga tlanga Bafana ta international break ni vula ku n'wina loko mi languta khalendara ya PSL ku na nkarhi lowu Sundowns yi nga huma ka cup na Polokwane City ti nga huma ka cup leswi a ti ta va lowu hi nkarhi lowu ku va ku tlangiwa cup yaleyo a ti ta tlanga a ti nga ta tlanga botet hi mhaka yini mata loko ku ri a ku ri na game ya Polokwane City na Sundowns a fanele ti tlanga hi Mudhlivela mi kuma ku ri hi Mudhlivela i weekend ya Nedbank se ya disturba fixer ya Nedbank se fa ku ri a ku ri na loko ti tlangi sweswi futhi mi nyike xikombiso hi Nedbank ti tlangi kwala ku ri na Nedbank loko ti tlanga Polokwane na Sundowns a ku ri na Nedbank hi Sonta hi ku Nedbank Cup yi endliwe hi Mugqivela ene Polokwane City na Sundowns a ti fikanga ka ti-final ka ti-cup letin'wana hinkwato ti nga hundza se yaleyo humani ka yona a heleni ka yin'wana leyi mi ni pfumelelaku na n'wina kona hi yaleyi ya ku vinyi va swipano va swi lavisa swi endlisaka swona kwalano ni pfumelela na n'wina hi ku anakeni hi vo va tekaka swiboho kambe leswo a yi nga ta tlanga hi mhaka ya swivangelo leswi mi nyikaka swona mi nge wini so both sides loko va Nedbank va approach va Sundowns na Polokwane City ku ri kombela ku ri mi postpone game leyi ku va na problem kwala loko va pfumerile vona va time timbirhi ku ri kombela ku ri mi postpone game leyi just because this weekend is our fixture ani swona leswi ni vulaka swona ni ri leyi mi nga yi vula n'wina hi ya leyi ya ku xiboho xi tekiwa hi vinyi va swipano ni nge kwalano mina na n'we hi ma swin'we kambe leswin'wana mi swi vulaka swa ku hi mhaka ku ri na ntlangu wa yini wa Nedbank yaleyi mi nga yi nyika a xi tirhi xikombiso xexo hi mhaka ku na loko va tlanga sweswi Polokwane City na Sundowns a ku ri na Nedbank a ka ha ku tlangiwa ti-final xa tolo wa kona kalango ku ri to phikizana mara nge vulavula ni swin'wana yaleyo humani ka yona a mi lava ta ku yini swin'wana kalang eka ngani leyi Sundowns a yi lava ku tlanga a Loftus va kona game ya rugby a va nga swi tiva phesele ku ri siku ra so kona game ya rugby mara va yi postpone va yisa kun'wana a yi zangi ku va na swivulavula kwalaho so swivulavula swo sungula sweswi ku Sundowns tole draw kumbe tlanga na Polokwane City kumbexani n'wina mi swi twisisi kumbexani mi swi kumele hantle njhe ma swi twisisa ku hi vulavula yini n'wina sweswi a mi nga vulavula hi traffic botpel ntsena loko mi vuya sweswi a makete mi nga vulavula hi traffic ku ri no loko na game fana na tolo mi tlangana mi kuma ku ri munhu swa bolo a nga la ka swona mara pariwa hi traffic van'wana va kuma ti breakdown ka tilayini ku va na traffic ka njhani wa twisisa mara phela breakdown a yo endliwa hi munhu i swilo fanele swo ti endlekela movha yi ti tshovekela ti fambeni I know. Mara va masipala va hlamusete ku ri okay xitarata xa sona se xi ta pfariwa tirhisa alternative road muhumelerisi lavona va ta komba va nga hi twangu a hi kha hi vulavula yi suka kwini ni themba ku nkarhi lowu taku va ta kota ku swi twisisa ku a hi famba hi tlhelo ri kambe sweswiwana hi hundzeni la mavhengeleni ta vuya yisa mahlweni andza ka Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani loko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandela ni nga swi teka miyingiselo lowu a landzelaka yimani mi kombela vayingiseri mina ku swi kahle ku va mi yingisela mi kota ku swi twa ku swi sukela kwihi mi kota ku ba riqingho mi nga angula lawani ku nghene muyingiseri a tisa tlhelo ra yena leri a nga ri vona loko Sundowns na Chiefs ti tlanga tolo a Minolta ane ivi hi vulavula hi jikajikisana hi yona a yi zangi hina hi ku hi veke nhlokomhaka hi ku hi la ku vulavula hi timhaka muyingiseri a nga ene se n'wile ku mi nghena mi vulavula leswi mi ngo hleketelela a hi vulavula leswi swo hleketelela hi vulavula leswi nga vulavuriwa swi nga voniwa ta twa na loko vutisa vayingiseri ta va twa a hi nge interviewa munhu i ta ku byela ku kwalano se ha speculate ho hleketelela a hi la ku hleketelela hi la ku vulavula leswi hi nga swi vona muyingiseri i suke 4 ways hi 5 kumbe hi 2-5 a ya nghena stadium se yi ri na 20 minutes un'wana muyingiseri i nghene stadium hi mhaka ku va tigedi ti pfuriwile
masivo hayi hi loko mi swi hayi amkeleni n'wana Mixelo ni hlekani hayi buthani njhani papa mina hi pfukile vijani pfukile akenza hayi mina no la ku commenta ka leya ya ti-fixture ta bolo yeah ku loko va endla fixture va nga swi tivi ku Sundowns yi ta huma ka league njhani so loko yi va yi tikuma yi continue maybe yi tlanga CAF yi salela ndzhaku hi game leyi a yi faneke yi tlanga maybe weekend yaleyo so loko yi salela ndzhaku yi la ku fana na Polokwane na game leya Polokwane City yeah Polokwane City yo yi tlanga na Pirates Sundowns game leyi taku yi tlanga na Chiefs kumbe Magezi masivona so va nge cinci ti-team leti hinkwato because yo yi salele ndzhaku already masivona so that's why tikuma Mixelo a nga huma sweswi lo tsandzeka ku swi veka ku fika already va yi ri ko weekend na weekend ku ri yi ta tlanga so hi mhaka swa ku team yi salele ndzhaku hi game hi mhaka cup a va ha koti ku cinca therefore va ta kuma va ta endla swo fanele swi nga humelela swa ku va tikuma va tlange hi vhiki rin'we ku ri just ku va phusha ti-game ta hatla ti hela xikan'we ti khomana ti ringana maphushele malamo hi la mina ni vula kona ku loko ku ri ku a va fanele va phushisa sweswi hikokwalaho ka yini va nga phushangi khale hi ku loko mo languta Sundowns na Polokwane City ka tikhapu leti nga tlangiwa ka league leyi na n'waka a va ri ka ti-final leti a va zanga va ka ti-final helo a va zanga va tlanga ti-final se namuntlha a ku tlangiwa Nedbank ivi ku tlanga Polokwane na Sundowns hi siku leri nga landzela hikokwalaho ka yini swi nga endliwangi siku leri kha ku tlanga Carling Black Label kumbe ku kha ku tlanga masitwisisi tize ti ya yimela la sitingo tlimbana sweswi hi lani vula swoho hawa mi right a fanele va swi manage kahle ku at least va na distance nyana masiku ya kona maybe fikile ri taku not same week and then kambe ita vona ti-team ita ku yini ita vona kambe n'wina yana ni mahlweni mi vula leswin'wana liya ya trafiki mhaka ya trafiki ku va ntiyiso yo yi ta va koho mara ku manager lava traffic department a fanele va ta na ti-plan ta ku okay hi le xikarhi ka vhiki a hi endleni visibility ya vulavula hi ti-yellow line a va tiva ni nge vulavuli hi vona lava va ti-yellow line masiwo va famba yellow line va disturba traffic le mahlweni leyi va pfalela n'wehe mi nga le ku layinini street so loko vo va ra visible la patwini ku nga va ku tele mara traffic nga controleka so ku va na nkingha ya ku va tsandzeka ku pulana swilo swa ku fana na sweswo se mi vula ku yini n'wina mi vula ku va nga ri kona va nga ri enough visibility ya vo yi va yi nga ri enough mi ta kuma ku u famba 3 kilometers ku nga ri na visibility ya maphorisa la patwini so loko va ri koho swi tikomba swa ku va koho and then un'wana na un'wana munhu u ta chava ku famba ka yellow line because wa swi swa ku u ta va na problem mahlweni waswo so loko kambe ni pfuneni ku twisisa la Mixelo wa mina ku i ncini xi endlaku ku loko fanele ku tlangiwa bolo ku va na hatsahatsa kambe loko yiwa kerekeni swi nga ni nyika xifaniso lexi minkarhi yo tala ku minkarhi yo tala na ya ni kha ni haxa loko ku kha ku ri na leswiya swa National Prayer Day loko hi nghena stadium kumbe ku huma a zi hi sindziseka ku vinduka kumbe ku hasa hi huma stadium ntirho nga se hela hi mhaka ku kumbe traffic a swi hluphi kambe loko ku fanele ku va swa bolo swa hlupha mi vona nga ti-speaker nga ku ri yini i ku mi mavonela me ku bolweni hi va hi hlangane hi ku hambanahambana fana kerekeni hinkwenu hi va hi hlangane hi va hi guida hi ti-rules na ti-morals ta one so mara bolweni un'wana u huma un'wana Mutsonga un'wana Mzulu un'wana a ngheni kereke un'wana u nwenyana swimbirhi swinharhu ma swi vona mara swa kumbexana swo fana na leswi ka sweswo mi nga swi nyika xikombiso ku nwe un'wana Mzulu un'wana yini na kwele kerekeni va ri tani swi vula ku ha yi susa yaleyo mhaka leyi nga kola sweswi i ku mi va mi teke timbirhi tinharhu hi leti ti hambanaka na loko hi yele kerekeni ngopfungopfu kwala inkombo ta mina ni khensini inko ha khensa
nongonoko lowu a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa hi ri swin'we la aka huvo yo endla milawu a Leboa Kgomo kasi a studio 2A a ku ri na lowa ntukulu a ku ri na Mchangani hi ya vona leswaku hi kota ku twala kahle hi ndlela yeleyo kasi ke mi vana siku lerana mi tiphina mi yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni dzuma na mina nongonoko lowu landzela kanda ka mahungu ya misava kambi mina na n'wina hi ta hlangana ka nongonoko Afrika wa vulavula twi kusuka masingita mola Giyani Mnduku hlayisekani vana siku lerana ni tata eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela